पाव पिजरी सेक्टादा खुलंगाकपसिंगना सिजिनबा खुलाई क्या पुलिसना फगटख्रे खुलंगाकपा अमा फादुना पुनः होनबदा मैरा पाइबिसिंगना मुलहौरे नेहाक इरांग थोकलुरे पेट्रियोटिक्स राइटर फोरम मणिपुरना असम की होजाइदा नुपिलाल अमदी लमजान बेराबोट की मितम खिन्नबा मफम मदुगी मियामगा कुसमनदुना ngasi urep uyung tamkhre हंदकी चाउन मरम ओइदुना थवाल डिस्ट्रिक्ट लुपा क्रोर चामगा हुंबुतरा निपान गे वगिदबा नागी फार्म लोइनना लौ पालब लौफम हेक्टर लिसिंग अहुम गे चात्रुक निफुमरी इसिंग थुमजिनदुना मांगताखनख्रे अमदी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मखाताना लोन तिंख्रबा लालहलुप सिंगी मियोइ सिंग फागतपा लेप्थ्री खुसुकुलाई के आमसु फागतली खुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज में ताबरीब सिंह बाई तोमथिंगान ममितै न तराम नोक सबगलुइनेना हौजे पुंजा सिफावगी पाव स्थानोन पिजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेरिबा सेक्टा वांगलेकाई म्यूजियम मनाक्तगी इम्फाल ईस्ट पुलिस की कमांडो की अखनब टीम अमना ngasi ayu pung 13 kra helakpa duaida mafum madura thibumui thabak chathabada khulngakpasingna sijinaba khusu kulai kya fagat pagamkhre nongmoising adu fagat uraba matungda yamna thuna mafum adudagi पुलिस कमांडो सिंह अदु ममाई लेदुना चटखी खुलंगाकपसिंगना सिजिनबा खुलाई कया फगत क्रे हाइब पाउ ताबदगी माके अदोमदा लेबा मैरा पाइबी इमा कयाना खुलाई अदु पुखिबि यारोय लोइनेना पुलिसना फादुना पुना होनरबा खुलंगाकपा मियोय अमसु नमदुना मुलौखी तुंगदा पुलिसिंग अदुना लाकदबा लंबी सिंह थिंगजिनबा होनरकपदा पुलिस कमांडो सिंगी माइकेदगे स्मोक बॉम्ब अमदी नोंमै ब्लैंक फायर कयासु तरुम क्यारी ngasi थौदोग अदुदा सो पन यावखिबगी पाउदी लेते हारी असम की होजाइदा खुंदारिबा मैते चिलेनाउसिंगदा मणिपुर की पुवारी खंगनबा अमदी मैते सिंगे मरक्ता पुनबगे सक्तम सागनबगे वकलोंदा पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम PAWF मणिपुरना मणिपुर वुमेन्स लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होजाइगे खुसमनरगा होजाइगे तोंगान तोंगान मफम अनिदा मणिपुर की मितै नुपी सिंगे अचौब थौना उटपा नुपिलाल गे निसिंग मितम अमदी लमजान बेहिजम इराबोट की मितम अमा किन्नबा उरेप युंग तमख्रे ngasi ayuk govindapurda leiba thambal rising club hozai amadi nandapurda नंदपुर पॉपुलर क्लब की अमदी लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स होजाइदा फोरम की प्रेसिडेंट नाउरिबम खंबलुआंग अमदी फोरम की सेक्रेटरी राकेश मोरांगथेम ngakpigani rakesh naurem anina lusingduna yengsilaba matungda mafum ani asida nupilalda mitei nupisingna lawkiba thodang sing adubo sakangbo oina nupilal ge ningsing mitam khinaba thambal rising club ki ground da urep uyung tamki nupilal ge ningsing mitam khinaba gi namuk ta urep uyung tamlaba matungda nandapur popular club and library ki ground da lamyan behijam irabot ki mitam amasu khinaba urep uyung tamki tongan ba mitam ani khinbagi matangda wafung kya phongdok laduna PAWF manipur gi secretary rakesh naurem na खाताना फोंदोकिबदा मणिपुर के चोजाइना होजाइदा कुंदारिबा मितै चिल इनाउसिंगना इमालेबा नुंसीबा मदि मितै एकोगी अपुनमगे सक्तम सागनबगे वखलुंदा मणिपुरदा लिसिंग मसापल कुथ्रा मापन गे डिसेंबर 12 दा थोकिबा नुपिलाल गे थौदोक अदुदा मितै नुपिसिंगना ब्रिटिश का मायोक्ता चंगचिन गिबा थौना लिंजेल अदुबो ngasi मिरोल अमदि तुंगी मिरोलदा खंगनबगे वखलुंदा नुपिलाल गे निंगसिंग थौरम असि होजाइगे गोविंदपुरदा लिबा थंबाल राइजिंग क्लब की ग्राउंड दा खिन्नबा उरे उयुंग तंबनी मितम चाही डिसेंबर 12 मणिपुरी वुमेन्स लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होजाइगे कुसम नरगा पांगथोकदबा नुपिलाल निसिंग थोरमदा माइकुम हांगदोकनी हाइकी उरेप एयुंग तंबगी थोरम अदुदा सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किरण येंद्रेन बमना फोंदोकिबदा PAWF मणिपुरना होजाइगे मितै चिलिनाउ सिंगे खोंगुल लीबगा लोइनेना होजाइगे मितै सिंगे दमक्ता मणिपुरगे पुवारीगे सागोन अदुना अदुमक लेहौरगदबा नुपिलालगे निसिंग मितम अमदी लमजानबा हिजम इराबोट की मितम खिन्नबा थौरांग लोखलकपसी यामना मतंग चाय है की हंदकी चाव असिदा थवाल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान सब डिवीजन अहुमदा ngaगी फार्म लुपा क्रोर
चामग हुंबुतरा निपान लो मांग ताखनख्रे लोइनना लो पालबा लौफुम हेक्टर लिस्टिंग अहुमगा चाट्रुक निफुतरुक इसिंग थुमजिंदुना मांग ताखनख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबालना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अमसुंग फिशरीज ऑफिसर दगी कलेक्शन तौबा अहानबा रिपोर्ट की मतुंगिना लिलोंग थौबाल अमसुंग वांजिंग तेंथा सब डिवीजन अहुम असिगी ओइना लिलोंगदा ngaगी फार्म हेक्टर लिस्टिंग अनिगे कुंट्रा थौबालदा हेक्टर लिस्टिंग अमगा चनी मरफु मंगा अमसुंग वांजिंग तेंथादा हेक्टर लिस्टिंग अनिगे चाट्रुक कुलुमदोय इचाउना मांग ताखनख्रे हाइदि रिपोर्ट असगी मतुंग ina lilonggi oina mang takraba ngagi farm hectare listing ani ga kuntragi lupa crore humfuga lak humputra thawalgi oina hectare listing amaga tani marfu mangagi lupa listing crore lupa crore kuntrani panga lak yang manga amasung wangjing tenthagi oina hectare listing ani ga chatruk kulumdoigi lupa crore humputra ni panga lak humpu mapani apun bada lupa crore cham humputra ni pan henbani district agriculture officer thawal dagi fangba report amagi matungina district asigi sub division ahum da leiba apun ba khungang yakai marige lakona hectare listing ahum ga chatruk ni phumari handaki ichaw asina ising thumjinduna amanga ta thongan krahin su ahan bagi report asina pikala krem hojik chu isa asina mang takhan khiba report makata na lakpagi pau pangli अंदक नुमित खरनी असिदा नोंगलेप्तना चुबदगी थवाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा मियामना ममांग पाट हायरगा खंगनबा लौखोन पाट अमदी ngaगी फार्म कया इसिंग तुमजिंख्रे मसिना मरम ओरगा मियोय कयाना रिलीफ कैम्प दा चिंगेफम लौदुना लैरी इसिंग इसावसिना मरम ओरगा चौराकना लौ पानरिबा परी चनी यांकै अमदी ngaगी फार्म परी कुल्लोम इसिंग तुमजिंख्रे मसिना मरम ओरगा लौसिंग अमदी ngaगी फार्म मपुसिंगना मकोक्ता मकुट हापनरे अमरोमदा संगाई युवम हायरबा कुलसिगी अयाम्बा मियोय लौदगी थोलकपा फाउसिंग अमदी ngaगी फार्म दगी फंगलकपा सेनफम खरा सिना हिंगनबगिदमक्ता उपाय ओरिबनी अदुगिसु मथक्ता युम इंकोल कया अमसु इसिंग थुमजिंख्रे मरम असिना मरी लेनब डिपार्टमेंट गिन मियेंग चंगबिदना लौमिसिंग अमदी ngaमिसिंग असिगी अवाबसी कोकनब मतेंग पांगबियु हाइनसु डायमंड यूथ वेलफेयर एसोसिएशन DYWAH ना मरी लेनब सिंगी पुंगनिंग चिंचिलगली Security Force na thibomgi thabak chathabada lona tingtraba tontonba lalulup sing active members sing khulaiga kona na fare haina Manipur Police Control Room dagi thadorokpa cherol amana khangal lagli haukiba August 26 Manipur Police na Bistubo District ki of Langoljam Kangjebung Kamong Laimaram Irengbam amadi Haino Bukta थीबहुमगी थबक चथबदा लोन तिंख्रबा लालहुलुब KCP PWG की केदरमरी फागत पंगमख्रे कामोंग एरिया दा थीबहुमगी थबक चथबदा KCP PWG की लाइफम थुगाई की बगल होइना पोलम के आमसु फागत पंगमख्रे पोलम सिंग अदुदी 4-wheeler अमा कॉम्बैट ड्रेस बूट बेल्ट स्लीपिंग बैग ब्लैंकेट बुलेट प्रूफ वेस्ट हेलमेट अमदी चाक थोंगबदा सिजिनबा कोलिक कयामनी नकलमरम द सिक्योरिटी फोर्स ना लोन थिंग्रबा लालहुलु KYKL गी एक्टिव मेंबर अनि वांगजिंग हाइरो क्रॉसिंग थवाल डिस्ट्रिक्ट गे नुमित असिमक्तदा फाबंगमख्रे फारब मेंबर सिंग अदुदी नरेंगबम गोविंद सिंह सही कुत्रा तरेत अमदी मोइरांग मयुम रोमांटिक एलाइस प्रेम चही कुतरे नि मखोदिगी 9mm पिस्तौल अमा मैगजीन यावबा SMG कार्बाइन अमा सिम कार्ड यावबा मोबाइल फोन अमा कापयारेब नोमि मरु मंगा अमदी 4-wheeler vehicle amani nakalamrom da Manipur Police na loan tingkraba lalhulup KCP taibangan bagi active kedarama Kakching district ki ilang khangpuk pi dagi fagat pangamkre faraba miwi aduki mami koizam ufarjit chahi kumapani miwi asina Kakching Imphal West amadi Thawal area dagi senkai thungkai tawbada chenaba miwi ni hari nakalamrom da security force na ching amadi tampak ki ching nengai oima mafum singda thibahum bagi thabak chathabada Thawal district ki sangai yumpham dagi kapya reba noi maru nipan amadi kapthokraba tongning nipan recover tokre haina police ki report asina makatari 59 GR dagi akaknaba pawma fangmadagi hianglam police station gi manung chana leiba wabagai nate khong kulpali ground dagi ngasi ayu pung 3 taba matam dagi hauraga ayu pung 8 fawba thibahumagi thabak chathabada khulai kya fagat pangam kre Kakching unit CDO team 33 Assam Rifles 59 GR amadi 126 battalion na punna sathaki thibahumagi thabak aduda fagat kraba polam sing adudi stand MKV rifle ani 12 bore single barrel rifle ani 9mm pistol ani 36 hand grenade ani stun grenade ama arming rings taruk tube launching mari baofeng wireless set mari kape ariba noi maru nipan amadi atopa polam kaya magani
Arambai Tengol Stem Kibasi Kuta Kulai Pai Kalaga Stem Kibanate, Ifurup Izati Kanamagi Damak Matang Matamna Kuta Kulai Pai Kivinhaina, Arambai Tengol Bisnupur QRT Advisor Paunam Sazoina Fungdokre, Arambai Tengol Unit 35 Kumbi Amadi, Arambai Tengol Bisnupur Quick Response Timna Punas Kusam Naduna. Jennings Porompat Blood Bank da Pantokiba Mangarak Suba Voluntary Blood Donation Camp Gamari Lenana Wafumasi Fongdok Laduna Makata Raduna Haikibada Arambai Tengoldi Ifurup ina lining Yokat Nabamadi Machoi Masoi Taraba Ngasigi Mite Ifurup Asibo Amato ina Punchin Nabagi Pandam da Stem Kiba Apun Bagi Saktam Amani Saktam Masibo Sagat Kiba Madamda Kutakulai Pairaga Atopa Furup Amada Landage Haibagi Wakalun da Stem Kiba Nate Hazik Oriba Leba Kipibam Asida Yengduna Levang Amlaktabadagi Ifurup Zatibu Kanaba Kutakulai Paikivani Punamang Asi Oidunasu Arambai Tengolgi Pandam Kaubalaite Iram Damasibu Kanchi Harabadi Aikoi Masial Hana Amatoina Punchina Bamatuktai Arambai Tengolgi Taudangasi Yeknaba Singal Land Tengnaba Kaktanate Miamgi Yaifanaba Tabak Tauba Miamgi Awaba Tarabamatamda Tauna Fana Chongtokna Mayung Java Dubuni Nasi Pangtuk Iba Blood Donation Kiamasida Arambai Tengol Kumbi Amadi Bisnupur QRT Gi Tengolo Yankairomna Miamgi Damukta Ikatki Makatana Darka Lairpon Matamda Arambai Tengol Namatam Chupada Miamgi Damukta Lepkani Haina Manga Makatana Funguki Hospital the facility provide to Birakabagi, Aquisitana Laga, blood donate over the Sinata, Miam Lehoris the Laga, Tobungam Daba, Aquina Hospital, Gimagay, the authority the Queen Hazarding Body, although the Su Ilo Yabagi, Mount Masung, Nurse Waliba, with the staff in the supply of Biragadi. Ako the mating pangagadi ako sidagi so hena ako na donate bangam gani hay basi ako asani muso ako kenoni pandam ni ako amuha na sidagi so hen ako na donate og jage hay basi ako iti Jiribamgi Lamnel Lekai, Babu Parada Leba, Salai Hall of Committee of Civil Societies Kangleipa, CCSK, Jiribam District Branch Sem Nabagi, Toromama Pangtokre. Toramasida, Laikuram Jenta, General Secretary Committee of Civil Societies, Kangleipa Amadi, KHI's Balalema, Women's Welfare Organization Kangleipangna, President Member in the Sarugaki, Tarungamari Lenana, Laikuram Jenta, Haikibada, Jiribam District CCSK Labor Matuktai Habagi Matangda, Branch System and Haiki, Manipura Labor, Loop Kuding Maka, Kongjen Yang Namato in a Chaminanaba, Tanza Asi Lauraga, Toromasi, Pangtok and Haiki, Nasina Una Kalaba, Committee of Civil Societies, Kanglei Park, CCSK Jiribam Branski, Mui Singadudi, President Oina, Lai Haurakpam, Samarjit Mitay, General Secretary da, Pravin Oinam Amadi, Publicity Secretary Oina M. Nandao Jit Chingbu Kankre. Laura, Kumbira, Echo Jiri, the Sipan, so we are having Wakadoda, Echo Jirida, but all civil Natica, CCSK, I will do say, Rashidi, Ogata, Echo Sapuna, Jiri, CCSK had a little say, a city or that, for what Londina, Mian, Luna, Tom, to the Bugi, a barber of maybe. Lady goes in a citizen, lady by 20, Jiribamgi Bobra Leba, Juri News Network, GNN Conference Holder, Nasi All Jiribam United Fish Farmer Association, Ajufa Kauba. Isan isa bunga yok tu namadi isan isa gi senda lambi tanjaduna kanagi sumika pondana sentok lambi leina ba pandamda association am semkre association asigi oina thawpunamba president oina M Bupen Singh general secretary da NG Brojen Singh amadi joint secretary da Y Romeo Singh khankre Students Union Ukang Park, Suki Jiribam District Committee Session 2024-25 ki nauna thau pugada ba thomi sing khankre nauna khankraba Jiribam District Committee ki thau pugada ba sing aduti President da Thaunaujam Rojen General Secretary da Chingtham Nongthon Finance Secretary da Thangjam Chinglem Biamadi Publicity Secretary da TS David Maiteni Crime Investigation Department Special Branch Mizoram na ngarang chatakiba akanaba operation amada pot puba truck amadagi malem gi kaichalda lupa crore mangaga lakh tara listing kuthra marigi chama gi senfam ogidaba methamphetamine tablet kilogram kuthra mapanga gram chani yankai taret fagat pangam krahari hariba operation asi ngarang aijol gi kulik count east
Presbyterian Church manakta lakba tata 407 truck ama khamduna check tawrubada hariba mayai kaba tablet sing asi thengnarakibani hariba methamphetamine tablet sing adu chawrakna piece lakh mari rom sui hari fagalaba polam sing aduga konana truck driver amaga mioi amaga su fagal hari fagalaba mioi ani adudi MC Lal Nungshama Laifam North Khambong amadi Balrang Huiri Laifamna Duart Lang dagini hari Aizol ge jar quarter laiba home mission school manaki retaining wall among asi khangok dana ni khairpada manak adu lairama local taxi ama nanshin kredumokpu thoina mi sokpagi bauti laikide Aizol handak numit kharani asida nongka hen chuba maramna chingning khaibagi thokdok sing ngehak leitana thokpa lairi phibam asida Aizol city ge commissioner na school sing suti laukthok laikre school suti laukthokiba sina ngasi school asigi manakta retaining wall ningkhai baduda kanamata asogapan yahogdawni hairi RG Car Medical College ta thokiba tamthiraba thogdogadugi victim da achu mobile fangan biu haituna ngarang Kolkata ki Navana da leiba state secretary tamna chatkiba khongchatki khongjang loising gi mathakta police na chathakiba thongbo yalingdaba phongdoktuna ngasi state asida BJP na pung 12 gi strike kaukre Kongjang Lois Singna achumba wild fangan bangamdraba Chief Minister Mamta Banerjee bo fam thadu haiba demand su tauki nakalamrom the West Bengal lengak na ngasi lengaki amadi lanai gi gari yauna transport services kudingmak mathau pangthok na bakangan kre State Transport Minister na ngarang pangthokpa press conference amada ngasi gi strike asina maram oiraga lanai gi oiba taxi amadi gari sing akai atoi thoklabadi lengak na chapchana compensation pigani haina phungdoki Masana poksaba numit mangani khaktangai ba machanupa bu lupa lakh amaga lising tarada yon thuklamagi maralda Nagpur police na mioi taruk fagat kre haina official sing na hairakli anti-human trafficking squad HTS na chuthaba operation amada logi wangmada angang yoliba amadi leiriba matei manau khaktana tana chenaba mioi ani amaga police na fagat kibani masa leijadaba matei manau asina angang pamana henmanbadagi logi chana kangloi gi tungoi naram laga numit mangani khaktangai ba angang asibo mama mapadagi lupa lakh amaga lising tarada da laikibani lairiba matei manau khak natana masana hek poksaba angang asibo yonthoklamliba mama mapabusu police na fagat krai Sanaba Konaba Haibasina Malemda Santi Purakba Takshi Kasi Ngakpa Naha Singbu Masamu Fana Nisadagi Paktagi Lapokna Lehenbada Achoba Pambayam Oiri Hayang Agas Kumapanasi Levak Sin Batungna Sanabagi Numitna Lakpasida Iramda Manipurbu Malemda Satapada Achawat Gangla Discipline the Sandri Samadi Manile Pami Kudimakta All Kakalai Students Union ge Assistant General Secretary and Mahesh Kumar ko yepi na thadorpa cherola mana yepi paujal tirap galwinena sana konabagi loisangda tongan ba wafung kya phungdurli cherola sin makha taraduna matamamadi Manipur asti India ge sports ki powerhouse ne hajaram nabsu ngasidi sanabadagi mami yamna sanakle miyam tinba achawa chawa mafam singda lengak loi amadi achawa sak singna yamna toina sanaroi singna iramda masigi mai purakpani iramda masi sports ki powerhouse ni laurami wafam masi hojik bahaiba ngamli bara ngamdragana karidagi ngamlaktribano masiga chauba maramsi karidagi no haibu chapchana praja sing sports minister amadi loisang asigi mari leinaba miosingna yamna kupna tidok minaduna nisagi paktagi irak nagadawraba naha singbo kannabagi akanba thabak paikhatnabagi matam adu oire hainasu cherola sida kanglagli hojika robina maruiba pamona pizari Sektada kulngak pasingna sijinaba kulai kya police na phagat krai kulngak pa ma faduna punam hona bada mera pai bising mul haure nehak irang thoklure
Patriotic Writers Forum Manipurna Assam gi Hozaida Nupilala Madi Lamyan Bezam Mirabot ki mitam kinaba mafam adugi miyam kusamnaduna ngasi urep yu tamre Andaki chawna maram moiduna Thawal district ta nupa crore chama humbutra ni pan gi oigedaba ngagi farm loinana law palaba lawfam hectare listing of gi chatuk ni pumari ising thumjinduna mangtamre Amadi security forcing na makata na lona ting traba lalulup sing yam using fagat paletri pusukulai kaya masu fagat li Hozikyo na di pungja si faw ga ISCOM News ki Manipuri Proud Jare matang pung nipan da ISCOM News ki English paw muk pangbigani